Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Uganda. Umunyapolitiki ufunzwe ku mpamvu yo kuri za politiki Dr. Kizza Besigye yasabye abanyarwanda gukoresha uburyo bwo kudahutaza bakuru ubutegetsi bwa Perezida Museveni yita umunyagitugu. Bwana Besigye mu ijambo yagejeje ku barwanashyaka ba PFF ishyaka rishya yashinze mu minsi yashize yabasabye kwibuka ko politiki idahutaza igira inkomere nke ndetse n'ibyago bike. Avuga ko bitakiri ngombwa gukoresha intwaro ngo bikize abanyagitugu. Bwana Besigye wagejeje ijambo ku barwanashyaka mu buryo bw'amajwi yafashwe afungiye muri gereza ya Ruzira aho akurikiranwe ibyaha birimo kugambanira igihugu no gukwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi hamwe no kwifatanya n'abanyamahanga ngo hirike Museveni akoresheje intwaro. Dr. Kizza Besigye mu butumwa bwe yavuze ko muri za 80 ubwo Museveni yafataga imbunda akajya mu ishyamba ashaka gukuraho igitugu atakemuye ikibazo kuko nawe byarangiye yabaye mubi kurusha abo yarwanyaga, agasanga ikihutirwa atari gukura umunyagitugu hagomba uburyo butuma uwo munyagitugu niba avuyeho hari uburyo buha abaturage ubutegetsi kugeza ubwo bagira uruhare mu mitegekere y'igihugu bya nyabyo. Mu ngero Bwana Besigye yatanze zo gukoresha uburyo budahutaza bagakemura ibibazo, yavuze ko mu gihe ugiye kwaka serivisi mu nzego za leta bakayikwima cyangwa se bakayiguha nabi hari uburyo bwinshi bwatuma ugaragaza ko ibyo bintu ari bibi bigahinduka ntawe uhutajwe. Uyu mugabo uhataniye kane kose guteka Uganda atsindwa yavuze ko abanyarwanda bahanganye n'abanyabubasha babambura ubutaka, agaragaza ko kubihagarika abantu bakwiye kwegeranya abaturage bakabuhagararaho bashaka kubambura bagahangana nabo kandi ngo byakunda. Hagati mu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage muri Uganda. Ni icyemezo Jean Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa perezida Museveni yatangaje ko gatatu ukoresha urubuga rwa X ati Muze yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage muri Uganda. Uganda ni igihugu gikwiye ibyiza. Ubu butumwa bwa Jean Muhoozi bwagiye hanze bukurikira uwundi yanditse avuga ko imyigaragambyo yonyine yashyigikiye ariyo kwamagana ambasaderi w'Ubudage. Ati narekuye amagambo menshi y'ibitutsi kuri ambasaderi w'Ubudage mu byumweru bike bishize, nta na kimwe nsabira imbabazi. Ati ntabwo nanyuzwe n'indeshyo n'izuru bye. Ambasaderi w'Ubudage muri Uganda Mathias Shoro amaze iminsi atarebana neza n'abayobozi b'iki gihugu kuko ashinjwa gushyigikira imitwe y'abantu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi mu kwezi kwa Gicurasi yatangaje ko mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa mbere umwaka utaha hari kuvuka imitwe yitwaje intwari igamije guhungabanya umutekano wahurira abantu benshi ndetse no kwangiza ibikorwa remezo. Colonel Magezi yasobanuye ko bamwe bafatiwe mu ibyo bikorwa barimo mu ishyaka NUP riyoborwa n'umunyapolitiki Robert Kyagulanyi Elias Bobi Wine. Ati bamwe baregewe inkiko bafungirwa muri kasho mu gihe bategereje kuburanishwa. Uyu musirikare yasobanuye ko ubwo yakurikiranaga batera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bw'ishyaka NRM byagaragaye ko harimwe zimwe muri ambasade z'ibihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi ziri Kampala tunga urutoki ambasaderi Shoro w'Ubudage. Mu kwezi kwa gatanu iyi mitwe y'ambasaderi w'Ubudage muri Uganda yatumye ingabo za Uganda zitangaza ko zahagaritse imikoranire yose zari zifitanye n'igihugu cy'Ubudage. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe amakuru mu idini ya Islam muri Tanzania Sheikh Mohamed Abdullah Mawinda yaguye no gusobanurira rubanda imvugo yakoresheje yo guca igihanga umuntu wese washaka kubangamira ituze ry'igihugu. Icyo yashaka kuvuga niba atari ugushaka kwicisha perezida w'ishyaka Chadema Bwana Tundu Lissu ukurikiranyweho ubugambanyi ku gihugu no kugumura abaturage. Uyu mugabo tariki 5 ukwezi nibwo yavuze ijambo ritavuzweho rumwe n'abanyatanzania ubwo avuga ko umuntu wese ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu adakwiye koroherwa kabone n'ubwo yacibwa igihanga mu nyungu z'igihugu. Hari bamwe baketse ko bavuga ko Tundu Lissu akwiye kwicwa kuko akurikiranyweho guhungabanya ituze rya rubanda. Ishyaka Chadema riherutse gutangaza ko ryamenye amakuru ko umuyobozi waryo yaba ashobora kurogirwa muri gereza ibyakuruye impaka hirya no hino ku isi. Sheikh Mohamed Abdullah Mawinda yavuze ko yumvikanye n'abategeze bavuga ko Tundu Lissu akwiye gucibwa igihanga cyangwa se kwicwa, kuba bitwara gutyo babitwara amacuri ngo ashaka kugaragaza ko ntawe ukwiye guhungabanya igihugu kuko ntawe ukiba hejuru. Uyu mugabo usanzwe uri mu ishyaka se muri ku butegetsi kandi afitemo ijambo rikomeye. Abanyatanzania bamwe baketse ko ururimi rutanyereye yaba yaravuze ibyo benshi bavugira mu matamatama, ariko yavuze ko afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko abona ibintu nk'aho ubwe nk'umuturage ntawe ukwiye kumuhora ibyo bitekerezo bye. Tundu Lissu nawe uvuga gukoresha amagambo aremereye ngo aherutse kuvuga ko igihugu agiye kucyotsa hamwe buri wese azumva umunuko wacyo. Bikeka ko uyu mugabo ngo yaravuze ko akwiye gucibwa igihanga agamije kumusubiza ko nta watwika igihugu abantu bose barebera. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe perezida w'ishyaka People's Liberation Party Madame Martha Karua yanenze ubutegetsi bwa perezida William Ruto, yavuze ko butita ku baturage no kumva ibibazo byabo. Agaragaza ko imyigaragambyo imaze igihe mu gihugu yerekana ko abaturage batereye icyizere perezida William Ruto, amugira inama yo kwegura kuko ari cyo gikorwa cya kigabo yabakoze kuva yajya ku butegetsi mu myaka 3 ishize. Madame Martha Karua hatanye na William Ruto ku mwanya wa perezida yavuze ko imitegekere ya Kenya nta kintu cya demokarasi kiri imbere, ngo ubutegetsi bufitwe n'abanyagitugu batumva amajwi y'abaturage. Uyu munyapolitiki uri kuvuga cyane muri kano karere yavuze ko niyo waba waratowe 100% cyangwa se waragize amajwi make mu bihugu byateye imbere muri demokarasi y'abaturage bagiye mu muhanda bakakwamagana uhita uba ubutegetsi bwabo, ariko muri Kenya ngo baroze ntiyakarabye. Martha Karua ashinja perezida Ruto gucerekesha abaturage bigaragambye bamwamagana akabakubitisha imitutu y'imbunda barasa. Ibi ngo byerekana ko nta demokarasi iba muri Kenya. Uyu munyapolitiki wabaye minisitiri w'ubutabera kivuga rumwe n'ubutegetsi
yavuze ko imyigaragambyo iherutse kuba mu ntara 37 muri 47 zigize Kenya ari ubutumwa bukomeye abaturage bahaye Perezida Ruto ko batamushaka kuye kugenda. Perezida Ruto aherutse kuvuga ko bamusaba kugenda n'abasazi ko batamwereka wajya. Yavuze ko abashaka kumukura ku butegetsi bakwiye kubivuga ko ari itegeko nshinga riteganya ngo perezida yeguzwe. Marita Karua avuga ko Perezida Ruto akwiye kumera nka Tabombe cyoza ategeka Afurika y'Epfo, wego ubwo ishyaka rye ryamurenga ko atari mu murongo ryifuza, agasanga na buriya Muruta akwiye kuba umuntu w'umugabo akegura atiriwe asaza imigeri uko abaturage ntako batagize mu mwereke ko ubutegetsi bwo batabushaka. Uyu mugore nawe yitanze urugero ko yigeze kwegura ku mwanya wa minisitiri w'ubucamanza ubwo abonaga ko agiye kuba minisitiri w'agakingirizo, akumva ko nubwo waba wumva ko abaturage bakumvise nabi ugomba kuba ibyabo bagushaka bakazakugarura. Imyigaragambyo ivugwa yabaye kuwa mbere komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Kenya yatangaje ko haguyemo abantu bagera kuri 31, ni imibare y'ukubye kabiri iheruka gutangazwa na polisi ya Kenya. Iyi komisiyo mu itangazo yasohoye kuwa kabiri yavuze ko usibye bapfuye hari abandi 107 bakomeretse mu gihe barirwa muri 500 burenga batawe muri yombi. Hari kandi abantu 2 baburiye irengero mu myigaragambyo yiswe Sabasaba. Iriya komisiyo kandi yavuze ko ari ibintu byinshi byangiritse nubwo agaciro kabyo kataramenyekana. Perezida w'iyi komisiyo Raymond Nyerisi yavuze ko abantu bose bagize uruhare mu byabaye bagomba kwibazwa, baba sivile cyangwa se abapolisi. Tariki 7 Nyakanga nibwo Abanyakenya bakoze imyigaragambyo bise Sabasaba mu rwego rwo kwizihiza imyaka 35 ishize basabye Daniel Arap Moi wategekaga igihugu ko yashyiraho politiki y'amashyaka menshi. Ni imyigaragambyo yaranzwe no guhangana gukomeye ko abaturage na polisi ya Kenya hifashishijwe ibyuka biryana mu maso, amabuye ndetse n'amasasu. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Manasku urukiko rusesa imanza rwa Kongo Kinshasa rwatangiye kuranisha Constant Mutamba Rutungunga uwoza ari minisitiri w'ubutabera bw'iki gihugu cyeko kunyereza $19 z'amadolari yari ateganijwe kuba akagiriza yakisangani mu ntara Copo. Nuko byatangajwe n'uru rukiko, urwo rubanza rubera mu cyumba cy'iburanisha gishobora kwakira abantu 50 guhera mu masaha 4 za mu gitondo muri Kongo Kinshasa. Byagaragaye ko mu gihe Mutamba yajyaga kubazwa umushinjacyaha bukuru muri Kamena yerekezwa n'abantu benshi bigateza akajagari. Ibi byatumye horezwa abapolisi babasubiza inyuma. Urukiko rwamenyesheje abanyekongo ko atari ngombwa cyane ko bajya mu rukiko bitewe n'uko runyuzwa ku miyoboro ya televiziyo kandi ko batemerewe guteranira mu mbago z'urukiko. Umujyanama w'urukiko Telefone Ndura Kirima yamenyesheje abajya mu cyuma cy'iburanisha ko bagomba gutuza kugira ngo badatuma iburanisha ritinda. Ku bashobora kurenga kuri amabwiriza bamenyesheje ko bataza kwihanganirwa. Umushinjacyaha mukuru muri urukiko Firime Mvonde yafunguye dosiye ya Mutamba muri Gicurasi uyu mwaka. Icyo gihe Mutamba wari ukiri minisitiri w'ubutabera yahitewe utwatsi agaragaza ko ufitanye amakimbirane n'uyu mushinjacyaha. Inteko ishinga amategeko ya Kongo niyo yahaye umushinjacyaha uburenganzira bwo kubaza no kurega Mutamba mu rukiko nyuma y'uko bigaragaye ko ashobora kuba yaranyereje $19 z'amadolari zaturutse mu isanduku ya leta. Bwana Constant Mutamba agarutse cyane mu bitangazamakuru bya Kongo mu nkuru zibasiraga u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo, kugeza ubwo anavuga ko ashaka gushyiraho impapuro zo guta muri yombi umukuru w'igihugu. Minisitiri w'ubuzima muri Kongo Kinshasa ariko kandi Patrice Ngongo yavuze ko indwara ya korera iterwa n'umwanda imaze kwica abantu 78 muri 830 bayanduye mu mujyi wa Kinshasa. Ku itariki 8 Nyakanga Ngongo yasobanuye ko kugeza ubu igipimo cy'abapfa mu bantu indwara kiri ku 9.4%. Mu nama minisitiri yabaye mu cyumweru gishize, minisitiri w'ubuzima wa Kongo Dr Roger Kamba yasobanuye ko mu turere tw'ubuvuzi 33 tugize Kinshasa 25 aritwo twibasiwe n'iyi ndwara ya korera. Ubwandu bwihuse bwa korera muri Kinshasa bwatewe n'imyuzure yibasiye intara mu minsi yashize yangije ibikorwa remezo by'imiyoboro y'amazi ndetse n'inzu zo guturamo. Umuvugizi wa Kongo Kinshasa Patrick Muyaya yasobanuye ko yibasiwe cyane n'abimwe n'iyi myuzure bacumbikiye mu nkambi zitandukanye. Muyaya kandi yasobanuye ko ubushobozi bw'ibitaro ndetse n'aho gushyingura bicwa n'indwara mu bwari buri kuba buke muri Kongo Kinshasa. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ari umuntu witiriwe umunyamabanga leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Rubio yandikira abaminisitiri batandukanye hirya no hino ku isi. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byagize icyo bivuga kuri iki kibazo kuwa kabiri. Gusa amakuru atangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press avuga ko cyatangiye mu kwezi kwa Kamena hagati. Umuntu witiriye Marco Rubio yakoresheje urubuga nkoranyambaga rwa Signal mu yohereje ubutumwa bwanditse n'ubw'amajwi harimo umusenateri n'umuguverineri wo muri Amerika n'abaminisitiri 3 b'ibihugu by'amahanga batavuzwe amazina. Mu kwigana ijwi n'imyandikire bya Marco Rubio, uyu muntu yakoresheje ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence. Kugeza ubu ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byamaze kwandikira ambasade zose z'iki gihugu bizimenyesha iby'iki kibazo. Umuvugizi w'ibi biro Tammy Bruce yavuze ko kugeza ubu turi gukurikirana ndetse no gukemura iki kibazo. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga byumva neza inshingano bifite mu bijyanye no kurinda amakuru yabyo ndetse no gukomeza gufata ingamba zigamije kurinda umutekano mu by'ikoranabuhanga hirindwa ibintu nk'ibi ngibi mu bihe biri imbere. Ibintu nk'ibi byaherukaga muri Gicurasi aho umuntu utaramenyekana yinjiye mu ikoranabuhanga rya telefone ya White House yiganijwe ry'umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Amerika Susie Wiles
atangira guhamagara abantu batandukanye. Hanze amabwire ko polisi ya Espanye yavuze ko ibimenyetso byose kugeza ubu byumvikanisha ko umukinnyi w'umupira w'amaguru Diogo Jota yari atwaye imodoka ubwo yakoraga impanuka mu muhanda w'imikono ibiri w'imodoka zihuta wo muri Espanye, ndetse bishoboka ko ari ku muvuduko wihuta cyane. Uwo mukinnyi w'umunyaportugal wari ufite imyaka 28 wakinaga mu kipe ya Liverpool mu Bwongereza yapfanye na murumuna we André Silva wari ufite imyaka 25 hari nyuma y'uko imodoka wari barimo mu bwoko bwa Lamborghini bikeye ko yari ipfumutse umupine bitunguranye mu ntara za muri Amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Espanye mu gitondo cyo kuwa kane w'icyumweru gishize. Polisi ya Espanye yavuze ko icyo gihe imodoka uko bigaragara irimo guca ku yindi mu muhanda munini hafi y'akarere ka Palacios de Sanabria ubwo yarengaga umuhanda igatangira kugurumana. Polisi ishinzwe umutekano w'umuhanda mu ntara za Mora yavuze ati buri kintu cyose kigaragaza ko ishobora kuba ifite umuvuduko ukabije urengeje umuvuduko ntarengwa mu muhanda munini. Polisi yavuze ko yasuzumye ibimenyetso byasizwe n'umwe mu mupine w'imodoka mu bwoko bwa Lamborghini ndetse ko ibipimo byose byakozwe kugeza ubu bigaragaza ko umushoferi w'imodoka yakoze impanuka yari Diogo Jota. Iyo raporo y'inzobere irimo gutegurirwa inkiko kuri iyo mpanuka, ndetse byumvikana ko iperereza ry'izo nzobere ryabaye urusube kurushaho kubera ubukana bw'umuriro habuze gato ngo usenye iyo modoka burundu. Iyo mpanuka yabaye nyuma y'iminsi 11 Jota ashyingiranwe n'umukunzi we Ruth Cardoso barumara igihe kirekire babana mu bukwe bwabaye muri Portugal. Bari babyaranye abana 3. Abo bavandimwe barimo bajya ku cyambu cya Santander cyo muri Espanye kugira ngo Jota ashobore gusubira muri Liverpool mu Bwongereza mu myitozo ibanza itangira ry'umwaka mucyo wa shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru. Bashyinguwe mu mpera z'icyumweru gishize mu mujyi wavukamo wa Gondomar hafi y'umujyi wa Porto. Amakuru ava ko ibimenyetso byasizwe n'imipine y'iyo modoka byaboneka kugeza mu ntera metero hafi 100 uvuye imodoka yatangiriye gukora impanuka, nubwo byumvikanijwe ko kaburimbo yo muri uwo muhanda itari iringaniye. Aho hantu imodoka yakoreye impanuka polisi yabwiye ibitangazamakuru byo muri Espanye ko aho hantu hatafatwa nk'ateje ibyago by'impanuka. Polisi yongeye ko byakwiye kuba nta kibazo byateje gutwara imodoka muri uwo muhanda ku muvuduko uri hejuru y'umuvuduko ntarengwa wa kilometero 120 ku isaha. Reka nsoze bambwira ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwasohoye impapuro zo guta muri yombi umuyobozi w'ikirenga wa Afghanistan mu butegetsi bw'abatalibani na perezida w'urukiko rw'ikirenga rwabo rubashinja gutoteza abakobwa n'abagore muri Afghanistan. ICC yavuze ko ari impamvu zemeza ko umuyobozi mu by'umwuka w'ikirenga Haibatullah Akhundzada na Abdulhakim Hakani umucamanza mukuru w'abatalibani bakoze icyaha kibasiye ikiremwamuntu cy'itoteza rishingiye ku gitsina rikorerwa abakobwa, abagore ndetse n'abandi bantu badahuje na politiki y'abatalibani ku bijyanye n'uburinganire, indangamuntu cyangwa imvugo nk'uko byatangajwe n'urukiko rw'umuryango w'abibumbye. Bati mu gihe abatalibani bashyizeho amategeko amwe n'ibyo babuza abaturage muri rusange bibasiye cyane abakobwa n'abagore by'umwihariko bitewe n'igitsina cyabo, babuza uburenganzira n'ubwisanzure. Abacamanza bahise bavuze ko abatalibani babujije cyane abakobwa n'abagore uburenganzira bwo kwiga, kugira ubuzima bwite n'umuryango ndetse n'ubwisanzure bwo kugenda, gutanga ibitekerezo, gutekereza, umutimanama n'idini. Urukiko rufite icyicaro ruvuga ko ibyo byaha byakozwe kuva ku itariki ya 15 Kanama mu myaka ine ishize igihe abatalibani bafataga ubutegetsi kugeza nibura ku itariki ya 20 Mutarama uyu mwaka. Mu itangazo ry'umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahidi yavuze ati abatalibani bamaganye izo mpapuro z'ubuswa kandi ko icyemezo cya ICC kitazagira ingaruka ku bwitange bukomeye no kwihebera sharia.